Dobrodošli u video. Danas pričamo, malo vam pokazujemo o Belarusu 1221.3, 6 cilindara, 130 konja navodno. Evo da vidite malo kako to izgleda. Evo vidite. Malo je sjeban. Malo je i blato. Vidite, to ima problema sa uljem. Negdje mu tu curi, navodno mu je boljka. Tim svima Rusovima, to jest Belarusima, da pucaju tu i zato im curi ulje. Predugački su, a slabašni su. Onda si limene tačke stavio. Evo vidite. Malo ću vam pokazati unutrašnjost. Nije baš uredno. Kako idu brzine i to. Malo da se sjedne. Evo. Tu su vam brzine, vidite. Ovo vam je kao mali mijenjač na Fergusonu. Brzohodne, sporohodne, vidite, znači to mu sad ubacite desno i dole, to su vam kao sporije brzine i onda izbacite i onda vam ide prva, treća, rikverc, vidite, i onda stavite kao ovdje i onda ga opet vratite i onda opet imate prva, treća, rikverc, to su vam brzohodne. Znači kao prva vam je sporohodna, ovo je brzohodna, ovo je rikverc. Taj neki šta ja znam. I onda ovdje imate prva, druga, treća, četvrta. Znači na ovom mjenjaču šaltate brze, spore. Vidite prva, druga, treća, četvrta. Znači ja mislim da su to brzohodne, sporohodne, radne i ne znam kako su to četvrte. Ne, ovo četvrta je transportna, ovo je prva je valjda najsporija. Ali uglavnom tu ubacite tako i izbacite i onda imate ove 2, 2, 4. A ovdje kao to su sporije te. Kad dole ubacite, onda ga izbacite, onda su to tako. Nemam ni po sam pojmu. Ovdje vam se upali pumpa za prednji utovarivač, sad je upaljena. Tu se onda isključuje, vidite, tu na toj ručici i onda ga samo ubacite i onda vam radi pumpa hidraulike. Znači to vam je za hidrauliku, ovo vam je za kardan, tu se vidite uključi kardan, onda vam se ovdje pali kardan i gasi, bez kvačila, ručna kočnica, ovdje je špera. To jest ovo je prednja vuča, automatski, ima vidite, automatski i sami upalite, a ovo vam je špera. Tu. Evo vidite, tu vam se pale svjetlo, sva 4 trubica i tako to. Znači to se normalno upali. Radi vidite ko satić. Vidite 1700 sati ima. Kanister mora biti tu. Za ulje, za volan da imamo. Vidite, ima lijepo otvaranje šajbi. Tako. Eto, malo smo, evo da vam sad pojasnim taj meni, znači vidite. To su kao spore. I onda, evo vidite, sad idete polako u rikverc. Ne znam koliko vidite. A ovo, sad kad ubacite, vidite, ovo je kao brzi rikverc. Ali opet imate 4 prijenosa tog sporog i brzog rikverca, da? Sad kako ide brzo, sad ide puno brže. Eto, malo smo vam pričali o Rusu.
Obavezno se priplatite na kanal naš. Biće još videa. I čućemo se kasnije. Lijep pozdrav.